Ngiyababingelela abazalwane egameni leNkosi yethu uJesu. Ngizokhuluma namhlanje ngesihloko esithi The Devil Wants You Dead. Muntu omusha, uSathane ukufuna ufile. Ukufuna ufile. Sizoke sibheke kuma scriptures. Sizoke sisebenzise nje iscripture esijwayelekile nje sika Jobe. uJobe uchapter 1 nje ama first chapters kaJobe nje uJobe nje chapter 1 2 qhubeka nje noJobe ukhuluma ngenhlupheko kaJobe. Ngithe isihloko sanamhlanje sithi uSathane ukufuna ufile. uJobe was one of abantu ababemthemba bethembekile kuNkulunkulu. Ngike ngakhuluma nje recently ngendaba yokuthi ziveze wethembekile kuNkulunkulu, ungazivezi wethembekile kwabanye abantu kodwa uziveze wethembekile kuNkulunkulu, ngoba the devil wants you dead. So ke uJobe wayengomunye walaba bantu abafola egroupini yabantu abaziveza bethembekile emehlweni kaNkulunkulu. uSathane wayesiyanyanya. Uma ngabe enyanya uSathane useyakhuphuka, uya kuNkulunkulu, ufica uNkulunkulu uhleli necabinet yakhe, uyaqhatsha kwaphela bantu abamimazinto uSathane uyedelela. Ubothi mose uphethwe kakhulu kwedelela, ukhumbule ukuthi inkosi ekubusayo uSathane uqobo. Uma sewuqala ukuphendula ukuthanda, ubokwazi ukuthi usubuswa inkosi yobumnyama. uSathane ke uyafica uNkulunkulu uhlezi necabinet yakhe, bayazixoxela nje, usiyambuza kuNkulunkulu thawo ndoda uvelaphi na, umbona seqhatsha la, hayi ngivele kuhamba hambini. uNkulunkulu phela uyakwazi ukubona umhlaba ngenxa ukuthi ngowakhe, he is in control of the universe. Umbuza nje uvele uyambona uvelaphi, sethi hayi ngivele kuhamba hambini. Kwaleyo mpendulo nje iphendula iCreator athi yena uvele kuhamba hambini, ukudelela lokho. Le ndlela nje niphendula ngayo abazali, umzali ethi ekhuluma nawe umphendula ukuthanda, udelele, ubozibona ukuthi uphethwe amandla obumnyama. Hayi ke bese imbuza kuNkulunkulu ukuthi uke wayibona yini inceke yami uJobe na? Ade ngiyibonile. Usho leya bonile. Kodwa phela into edala ethi uJobe abe nje akakwazi vele ungabe nje is because wena umbiyele nayo yonke lengcebo yakhe. Ayibuka uNkulunkulu antathi okay, ngoba vele phela uSathane ngithi umuntu une behavior yomuntu wale emhlabeni ubhedayo. Abanga ukuthi uJobe wenza okuhle phambi kwaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu umbusisile. Ngoba zingane zami bakhona vele abantu abanjalo, abenza kahle phambi kobuso kaNkulunkulu, baziveze bethembekile phambi kwaNkulunkulu ngoba bencenge ukuthi uNkulunkulu abenzele okuthile. Abangamkhozi uNkulunkulu just because uNkulunkulu is their creator, abamkhonza because of ama-ambitions abo nenhloso zabo zikaza kwa-material. Okay, ayike asho ukuthi ivele phela umbiyele. Ngifisa ke futhi ke silikhulume kahle leli lokubiyelwa. Uma wethembekile emehlweni kaNkulunkulu, uNkulunkulu uyakubiyela.
abiyele ngisho noma yini yakho, abiyele ingqondo yakho, abiyele inkambo yakho, abiyele wena, abiyele neproperty yakho. Ngenxa yokuthini uziveze wethembekile. USathane wayelazi liqiniso ukuthi uma wethembekile kuNkulunkulu, hayi uthembeke ebantwini, wethembeke kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyakubiyela. Uzalana nje uSathane ene unyanya yona le ndaba yokubiyelwa kaJobe. Ngakho ke nawe muntu omusha, uma ngabe wamkele uJesu waba inkosi nomsindisi wakho, uyabiyelwa. Uma ngabe ubheka izindonga zaseJericho, zazizinde zinkulu, zibiyele iJericho for its security. Ngizophinde ke ngibuyele ke lapho endongeni zaseJericho, kodwa ngifuna ukugciza indaba yokubiyelwa. Ayike sebeyaxoxa ke uNkulunkulu ke bane conversation enzima kabi uNkulunkulu noSathane. noSathane uya-arguisha. Uma sewuzibona sewuthanda uku-arguisha, ubozazi ukuthi usungene emandleni obumnyama. Kukhona izwi kaNkulunkulu elithi we must avoid useless arguments. We must avoid useless arguments. Kukhona abantu abathanda kabi uku-arguisha ngendaba yokusindiswa. Bayo-arguisha ngendaba yokusindiswa, bayo-arguisha ngendaba yokukholwa. Wena-ke uma ngamamkelile uJesu waba inkosi nomsindisi wakho, you avoid uku-arguisha. Bese beqala sebexeka, sebenze njani? Withdraw. Ayike baya-arguisha kuNkulunkulu la noSathane ke, bese uNkulunkulu besethi akithi uNkulunkulu ubuka i-faithfulness kaJobe, ubona le ukuziveza kaJobe ethembekile kuye. Usethi uyazi ukuthi uSathane akayazi akhuluma ngayo. Akangikhonzile ngoba ngimbiyelile, akangikhonzi futhi ngoba ngimuphe ingcebo. Ungikhonza genuinely. Bese ethi kulungile ke, hamba ke, kodwa umphefumulo ungawuthinti. Ngiyalithanda ke indaba yokuthi uma ngabe wamkele uJesu waba inkosi nomsindisi wakho, uma ngabe efika ama-temptations, efika ama-trials empilweni yakho, uSathane ededeliwe ukuza kuwe, 1, ngithe ubiyelwe. 2, uSathane uyakwazi lokhu onikezwe kona, so usuke ezontshontsha lokho onikezwe kona. Wena ke musa ukuloku uthithiza, uthothoza, qhubeka nokwethembeka emehlweni kaNkulunkulu. Okunye futhi engifuna ukuthi uqaphele, uSathane unama-limitations ekuphileni komuntu owamkele uJesu waba inkosi nomsindisi wakhe. Unama-limitations. Uthi uma ngabe esecele i-permission lapha uNkulunkulu uNkulunkulu esemdedela eze kuwe, akuyena, akubi yena nje ufayileni nje, kodwa uyanqunyela ukuthi uzoqala la ugcine la. Ngenxa yokuthini? Phela wena ubiyelwe. Kodwa manje ngenxa ukuthi uSathane once you date, akadeli ngoba lona ubiyele othi ngimiyeke, cha, ushisa khona. Kanti izwi kaNkulunkulu liyasho ukuthi asikulingwa ngokungaphezulu kwamandla ethu. uSathane akawazi lowo muqa loyo ukuthi thina ngeke akwazi ukusilinga ngokungaphezulu kwamandla ethu. Kodwa uNkulunkulu wamtshela ukuthi uzohamba kuye uJobe wenze lokho okuthanda ukwenza ngoba ucabanga ukuthi ungikhonza ngoba ngimbiyele, ungikhonza ngoba enengcebo, ingako faithful. So ke bantu abami, ngifisa ukuyigcizela indaba ukuthi ake uzijwayeze nje ukwethembeka emehlweni kaNkulunkulu, noma ngabe izimo zinhle noma ngabe izimo zimbi. Ngifuna ukuphinda lokho. Thembeka emehlweni kaNkulunkulu noma ngabe izimo zinhle noma ngabe izimo zimbi.
ngoba abanye abantu bahlukene ama-group awu-2. Abanye baba bahle kuNkulunkulu uma ngabe izinto zihamba kahle, zinele izinto zihambe kabi bese beyamlaxaza uNkulunkulu. Abanye bashaya i-opposite yalapho. So-ke wena kugade, be consistent, iba into eyodwa emehlweni kaNkulunkulu, because the devil wants you dead. Uzowafuna ama-opportunities ukuthi ufe physically, ufe spiritually. Okay, ayike ayezeke uJobe-ke enze yonke le mfishimfishi-ke uSathane-ke eze kuJoba enze yonke le mfishimfishi-ke ayenzayo-ke. Kukhona-ke omunye umugqa-ke bantu abami engifuna siwubheke. Kwakuthi njalo uma kwenzeka lama-disasters, kufa imfuyo, wayeba khona oyedwa osalayo azonikeza i-report kuJobe. Ngithe the devil wants you dead. Le ndaba yokusala komuntu oyedwa azoreporta kuJobe ikabili, ino-positive wayo no-negative wayo. Into edalela ukuthi kube khona oyedwa ozosala, u-negative wayo-ke le ngimshoyo, okokuthi kuzoreportelwa uJobe ukuze ezophatheka kabuhlungu. U-negative wokusala komuntu oyedwa masebefa ukuthi ezobuya abikele uJobe ukuthi kwayisibhimbile, khona uJobe ezokwenza njani, ezokuzwa ipain. Kukhona-ke abantu abanjalo abathanda njalo nje ukuthi meze kuwe azoxoxela izinto ezizokona umoya. Mgade loyo muntu under i-control yamandla obumnyama. U-positive part wokusala komuntu oyedwa owokuthi njengoba esesele eyedwa usalele ukunikeza i-testimony. Lo sele eyedwa okokuqala usalele ukureporta kuJobe ukuze uJobe ezophatheka kabi. Okwesibili, uSathane into edathi amshiye lo yedwa, akazi uSathane ukuthi usalele i-testimony. Ake sibheke nje emndenini la abantu bakhona bengakholwa, bese wena ngane yami uyasukeleka nje wena wedwa uzinikela kuJesu, uyamthatha uJesu uba inkosi nomsindisi wakho. Into edathi uphume wedwa ube liqhubu kulomndeni, wenzela kona lokho ukuthi uyonikeza i-testimony ukuthi ishe esixukwini sabantu abangakholwa. Uyakwazi ukuphuma oyedwa, yimi lo engikhuluma ngayo, unikeza i-testimony uthi mina abafowethu bonke badakwa utshwala, abafowethu bonke benza lokhu naloko okuronke, kodwa mina ngiphakathi kwabo, ngiyakwazi mina ukuphuma ngisimame. Ngoba phela bonke laba bantu abasuke sebenza okuronke basuke sebenjani, sebefile spiritually. Okay, ngithe the devil wants you dead. Hayi iqhubeka indaba noma ngabe-ke sezehla kangaka izinhlupheko kuJobe, uJobe angabe namsebenzi nje. Kukhona amazwi akhe engiwathandayo athi asemukeliswa okuhle kodwa. Nizobheka-ke bantu bami, nikhumbule futhi lokhu enkambweni yenu yobuKristu ukuthi ziyofika izikhathi ezingemnandi yize uwumKristu. Kukhona la ngike ngakhuluma khona ngokuthi inhlupheko izoba khona empilweni yakho yobuKristu, but God is going to give you an ability to go through. Okwesibili, inhlupheko isuke ikhandelwe ukuthi ibe istebhisi sakho sokuthi ukhule to become an eagle Christian noma uphenduke ube i-giant Christian.
uyambona lo fika ezoreporta le ndaba le uyoyixoxa ngelinye ilanga athi mina ubaba uJobe ngafika ngizomxoxela ukuthi nokuthi kepha wema kuNkulunkulu wakhe ipurpose ke yokusala kwalomuntu oyedwa. Ngakho ke nawe ngane yami abafe ngafana ngapha abangani bakho bebulawa ibhodlela elinsundu, bebulawa nayiwewe, bebulawa na ukungezwa, bebulawa ukudelela abazali, bebulawa ukuvilapha ukuyofunda, bebulawa iyo yonke nje into ongayicabanga esemhlabeni. Sala wena wedwa khona uyoyixoxa indaba ukuthi yes bawa bonke kepha mina ngasala, because the devil wants you dead. Kukhona ke izwi kaNkulunkulu elithi izinsizwa ziyokuphela amandla zikhathale, nabasha bawe nokuwa, kepha abamethembayo uJehova bayokuthola amandla amasha, bayakukhuphuka ngamaphiko njengezinkozi, bagijime bengapheli amandla. Uyasibona lesi sithunywa esisodwa esiloku sasala makwenzeke ukuthi kube khona edosalayo, ilona obekelwe indaba yokuthi yena agijime angakhathali ukuze eyokwazi ukunikeza itestimony, eyoba iwitness kaNkulunkulu ukuthi noma ngabe abantu ke sebehlulekile endleleni kepha mina ngasala. Ngakho ke kuzokusiza umuntu omusha ukuthi ukuvumele ukusala, ungahambi nezikhukhula zabantu abafayo, zabantu abasha abafayo ababulawa amandla obumnyama bengakwazi ukurecognize ukuthi yonke lento abayibiza ngokuthi iyinjabulo kodwa izele ukuzobabulala. Umuhleke mawungasala emndenini wakho, usale wedwa esikoleni ofunda kuso, usale wedwa emfundweni ephakeme ematertiary, usalele wedwa nje. Bathi beyobhiyoza usale, bathi beyobehokeva usale. Sala muntu omusha, musukuba yisiwengu, musukungena kubantu abafayo. Ayike umkaJobe uyayibuka le ndaba kaJobe, uJobe ulahlekelwe yiko konke, ulahlekelwe yiko konke, useze uyagula uJobe physically. UmkaJobe ke sekuvuka iweakness yema ngenyawo yokuthi wena myeni wami thuka loNkulunkulu wakho ufe nawe kunani pho. Angithi uyayibona le ndaba ukuthi ngempela uSathane wants us dead, uze asebenzise abantu abaseduzane kwethu ukuze sizokwenza njani, sizofa. Wena nje uSathane uzosebenzisa abangani bakho ukuze ufe, asebenzise abafowenu nodadewenu ukuze ufe, asebenzise abafundi ofunda nabo ukuze ufe, asebenzise othisha abakufundisayo ukuze ufe, asebenzise umqashi wakho oqashile ukuze ufe, asebenzise isho omakhelwane bakho ukuthi ukuze wenzani ufe. uJobe uSathane wasebenzisa umkakhe nabangani bakhe ukuze uJobe ezoba njani, ezofa spiritually. The devil wants you dead. Ayike asho uJobe adawu ke nkosikazi ke ayi udlala ngesikhathi ke mawusukhuluma leyo ndaba leyo angeke ngikwazi. uJobe wakuveza ukwethembeka kwakhe uNkulunkulu noma ikwaya seyibhimba. Sidinga abantu abanjalo ke namhlanje, abantu abasha. Sidinga abantu abasha abazoyimela iChristianity noma sebesele bodwa, abantu abazoyimela iChristianity noma ngabe sekusho immediate friends no immediate relatives ukuthi lento yakho yakwaChristianity umbhedo, lento yakho yakwaChristianity, kodwa wena ume usale wedwa. Ingakho phela abantu abami indaba yeChristianity indaba ka-1:1, ayiyona indaba yesixuku. uNkulunkulu ufuna wena as a person, akafuni nina as a group. Ngifisa ukuphinda futhi lokho,
uNkulunkulu ufuna wena as a person, individual, akanifuni as a group. So uma ngabe wena uzoba umuntu ojwayele umbimbi, ube umuntu othanda ukuthi ube sesixukwini, isixuku is highly influential. Isixuku enesenza lento ekhulunywa kakhulu ukuthi abantu abasha babulawa i-peer pressure. Bese ngiyiphika ke mina indaba ye-peer pressure ngesikhathi ngithi i-peer pressure ayikwazi ukukuthelela utshwala eglasini bese ikuphuzisa bese iyakugwinyela i-peer pressure, kodwa wena ozithelela utshwala eglasini, wena futhi uziphuzela ngomlomo wakho, wena futhi ozigwinyelayo. Ngakho kuvumele ukusala wedwa. Kwa Christianity udingakala uqhanqalaza wedwa, noma sebexeka sebethi usuzenza ngconyanyanyana ulungile ngoba injongo yakho ukuveza ubukhulu bukaNkulunkulu. So ke uJobe ke bantu abami wenze njalo, wa remaina ethembekile emehlweni kaNkulunkulu noma ngabe izimo zasemhlabeni azisavumelani naye. Kwahamba indaba kaJobe kuze kuthi kuma last chapters kuthiwa ke wathi uSathane mesedelile uNkulunkulu wambusisa uJobe wayimultiplier imfuyo yakhe eyayilahlekile. Kuthiwa namadodakazi akhe they were so beautiful ngaphezulu kwa wonke amantombazane ayekhona phezulu kwinhlabathi. Kukhona ke izwi elilapha yakuHosea nakhona futhi kuma last chapters la likhuluma khona lithi God is a source of all blessings. So ke ngenxa yokuthi uJobe waziveza ethembekile noma ngabe uSathane wanted him dead kodwa wa remaina ethembekile, uNkulunkulu wayesefeza lesasithembiso sakhe esithi he is the source of our blessings. So ke nawe remaina uthembekile emehlweni kaNkulunkulu noma ngabe uSathane usekufuna ufile, kodwa wena remaina uthembekile kuNkulunkulu noma ngabe kukhona ipain oyizwayo, u-emotional pain, noma ngabe uzwa u-physical pain, ubuhlungu obuzwayo emzimbeni, noma ngabe inhloboni yenhlupheko suffering oyizwayo, remaina kodwa wena wethembekile kuNkulunkulu ngoba at the end of it all khumbula wena ubiyelwe. uNkulunkulu is the source of our blessings. Kuzothi bese kudlulele suffering, then uNkulunkulu ke bese yabuveza ubukhona bakhe ngokuthi amultiply akunikeze ama blessings. Ingakho ngihlela ngicizela ukuthi akafuneki umKristu oyisabayo isuffering, akafuneki umKristu oyisabayo isuffering, ngoba lo mKristu loyo usuke engazazi ukuthi yena unjani ubiyelwe, nanokuthi le suffering ikaliwe ino time frame. So ke bantu abasha ngifisa ukunazisa ke le ndaba yokuthi the devil wants you dead. So it noma uhambe emgaqweni iringa lento engqondo yakuthi mose uqala ucabanga izinto ezirong uthi konje the devil wants me dead, kodwa i-opposite nento ezokusiza ekutheni uSathane angakubulali ukuziveza wethembekile kuNkulunkulu. Ngakho ke nangalesi sikhathi ayibusi ingqondo yakho le message yanamhlanje ukuthi the devil wants you dead, kodwa uNkulunkulu akayikuvuma. Usho njalo mekhuluma uma ngabe kukhuluma uDavide uthi uNkulunkulu akayikuvuma unyawo lwakhe lushelele.
nawe-ke uNkulunkulu akayikuvuma ukuthi ulingwe ngokungaphezulu kwamandla akho. Nalama temptations ohlangabezana nawo adalelwe kona ukuthi khona uzokusale wedwa unikeze ama-testimonies ukuthi mina ngiyamazi uNkulunkulu ukuthi uyabiyelana. Kukhona-ke futhi into engifisa nje ngesiyibheke sengizophetha yokuthi izwi kaNkulunkulu lithi umuntu othinta wena uma ngabe uwumKristu wamukele uJesu waba yinkosi nomsindisi wakho, usuke engasathinti wena qobo, kodwa usuke esethinta inhlavu yeso likaNkulunkulu. Usuke engasathinti wena as a person, kodwa usuke esethinta inhlavu yeso likaNkulunkulu. Ngakho-ke musa ukukusaba, ukuhlupheka, stand still. Ngiyamthanda umpostoli Paul mesethi inkazimulo eyokwembulwa ayikulinganiswa nalenhlupheko esihlangabezana nayo. So inhlupheko may be there, kodwa khumbula ubiyelwe. Okwesibili kudedele ukusala wedwa. Uma sewamukela uJesu abe inkosi nomsindisi wakho, vele izihlobo zingasuka eduze kwakho nabangani bangasuka eduze kwakho, kodwa khona izikaNkulunkulu engilithandayo elithi I will never leave you and I will never forsake you. Uchaza ukuthi uNkulunkulu angeke aze akushiye noma izihlobo zakho zingakushiya. NjenganoJobe, Jobe umkakhe ayesekhuluma ukuthanda, nabangani bakhe bekhuluma ukuthanda, nabantu abakho uJobe befile. He was all by himself ngokubuka kwezwe, kodwa kanti wayengeyedwa, wayena uNkulunkulu. Ngakho-ke umuntu omusha ngiyakucela, ngiyakunxusa ukuthi usalalela nje le program. Take a step in your life, wamukela uJesu abe inkosi nomsindisi wakho, bese uyabiyelwa. Athi noma uSathane efisa ukwenzani kuphileni kwakho, kodwa akuthole ubiyeliwe. Methi uthinta wena, azithole esithinta inhlavu yeso likaNkulunkulu. Amen.